Naravuga byinshi imbere ya screen yawe ngira ngo uri kureba Kate Bashabe. Ni umukobwa mwiza, umukobwa w'umukozi. Ese wari ubizi ko ari mu rukundo n'umuhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo? Ibi bintu ndi kubikubwira ukagira ngo ni igikabyo, ibi ndi kubikubwira ukagira ngo ni bya bindi by'abanyamakuru gusa. Reka nze nkwe proof zigaragara, nkugaragarize fact imbere y'amaso yawe, urahita wumirwa. Ibi bintu, aya makuru agiye hanze nyuma y'uko umuhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa we ubwe yagize gutya akipostingira ifoto ye ndetse akayigerekesha amagambo y'imitoma menshi cyane agaragaza ko nta kabuza Kate Bashabe ari mu rukundo rwose, yamaze kurwijandikamo we n'uyu muhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo. Muri n'umukobwa utarakunze kuvugwa mu nkundo kenshi, n'umukobwa utakumva n'abahungu, n'ubwa mbere hagiye ku mugaragaro ko Kate Bashabe ari mu rukundo. Banje kuguha ikaze ni Kigali Hot Celebs Entertainment. Ngira ngo nk'uko mubizi, nk'uko bimenyereye, ni amakuru y'ibyamamare niyo mba nkugezaho umunota ku wundi. Ku bamaze gukanda subscribe bo barabizi, bamaze kugenda babimenyera ko ngenda nkugezaho amakuru yose abagezweho. Nimba uri tayari rero kujya ukurikirana ibiganiro by'abastari, kanda subscribe kugira ngo ubashe kumva byinshi bijyanye n'inkuru nk'izi ngizi. So uyu munsi rero nibwo hagize gutya umuhungu wa Cyril Ramaphosa cyangwa se umuhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo agize gutya apostinga ifoto. Reka nze mbikwereke uyu mukobwa. Ubundi Kate Bashabe ni muntu ki? Kate Bashabe ni umwe mu bakobwa beza u Rwanda rufite, ndetse ngira ngo abashije kuba yajya muri Messi, ndakeka yaba umwe mu bantu bayijyana nta kabuza, bitewe n'uko akunzwe n'abantu batari bakeya. Kandi ikindi cyongeyeho, mwakunze kumubona ko ari umukozi ndetse akaba n'umuntu ukunda gufasha abababaye cyane. Mvuze ko uyu musore ajyanye umukobwa mwiza rwose ufite n'umutima mwiza, ntago naba mbeshye. Ajyanye umukobwa w'umukozi. Si ibyo gusa, Kate Bashabe yamenyekanye ku bwiza bwe ubwo hari muri 2019 ubwo yiyamamarizaga kuba Miss wa MTN mu karere ka Nyarugenge, ndetse akaza no kuyegukana. Rero mu mwaka wa 2020 ntabwo byakunze ko aza kwiyamamaza, bitewe n'uko yari arwaje papa we, bituma ahomba Miss Rwanda, ndetse iza kwegukanwa na Ishimwe Naomi. Bityo rero ntabwo byamuciye imbaraga, cyangwa se ntabwo byamuciye imbaraga kwamamaza icyo twita imideri. Yakomeje kwamamaza cyangwa se gukora ibikorwa bijyanye no kwamamaza imideri, ndetse akabifatanya n'indi mirimo igiye itandukanye, dore ko abamuzi benshi bamuzi ku muntu rwose ukura amaboko mu mifuka agakora, ndetse bamuzi nk'umushabitsi. Si ibyo gusa rero, azwiho ikintu cyo kurya ubuzima atitangiriye itama. Rero iby'urukundo n'umuhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo byaje bite? Reka nze banze nk'uhe fact zigaragara. Ngira ngo nk'uko ubibona, reka nze mbikwereke neza. Ngira ngo nk'uko ubibona, hano ni kuri Instagram account y'uwitwa Ramaphosa Tumelo. Uyu ni umuhungu wa Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Nk'uko ubibona, kano ga fresh kari kugenda kari kwerekezayo agafoto k'uyu mukobwa Kate Bashabe, kari umwe mu bantu bakurikira uyu musore wa Afurika, uyu musore wo muri Afurika y'Epfo, akaba ndetse n'umusore wa perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. So si ibyo gusa rero, reka nze nkwereke kuri post yashyize hanze uyu munsi. Reka nzi nkwereke kuri poste uyu muhungu wa Cyril Ramaphosa yashyize hanze uyu munsi. Ngira ngo nureba ni kuri Instagram account y'umusore cyangwa se y'umuhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo. Turinjiye nk'uko ubibona gutyo, turinjiye. Mu kwinjira gutyo rero, ngira ngo uri kubona post ya postinze. Reka nzi nzikwereke, dore ngiyi. Iyi ni post ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu, ndetse iyi ni iya karindwi. Iya munani rero niho usanga uyu mukobwa witwa Kate Bashabe bamupostinze, ndetse akandikaho ngo this is my universe. Universe ku bazi icyongereza bazi ko ari isanzure. Ubwo rero yashatse kuvuga ko ari isanzure rye. Ngira ngo iryo ni ijambo ry'urukundo rihamya neza ko rwose uyu Kate Bashabe arenze kuba ikiri umuntu kuri uyu musore, ahubwo ari isanzure kuri we. Ngira ngo nta magambo menshi, nta byinshi tuvuze,
ubashije kwibonera ko hashobora kuba harimo akantu hagati y'uyu muhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo ndetse na Kate Bashabe. Si ibyo gusa rero kikwemeza ko Kate Bashabe ari mu rukundo n'uyu muhungu, gusa twinjiye no kuri Instagram account y'uyu bita Kate Bashabe, ngira ngo uri kubona ko akurikira abantu barindwi gusa, akurikira abantu barindwi. Nimvuga ngo akurikira abantu barindwi, wumve ko ari byo nyine. Ni kampani zigiye zitandukanye, ndetse agakurikira n'umukuru w'igihugu, perezida wa repubulika. Nureba hasi, ahangaha hasi gatoya uri buze kubonaho Ramaphosa Tumelo. Ramaphosa Tumelo, ndi kurivuga nabi ariko munyihanganiro, ni Ramaphosa Tumelo, umuhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo, nawe ari mu bantu uyu Kate Bashabe akurikira. Ukibaza rero ukuntu yaba akurikira abantu barindwi, ndetse hakaba harimo umuhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo, bikagucanga, ubwo uhita wumva ko hari ikintu kirimo. Si ibyo gusa rero, twinjiye kuri Instagram account n'ubundi kugira ngo mbikwemeze, mbikwereke neza. Twinjiyeyo, ngira ngo uri kubona ko ibiri kurodinga, ndetse hano hasi ahangaha hasi rwose niho hagaragaza yuko akurikira umuhungu wa Cyril Ramaphosa, bivuze ngo bari mu rukundo. Ibi bintu ni byiza. Umuntu bita Kate Bashabe ni umwe mu bakobwa bazi kwihangana ndetse bazi no gushabika. Rero abaye ashatse perezida cyangwa se umuhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo, ntago rwose uyu muhungu yaba arebye nabi. Si ibyo gusa rero, kuri byinshi twavuga kuri uyu Ramaphosa Tumelo, nawe navuga ko ari umwe mu bashabitsi, ndetse akaba afite na kampani rwose, akaba afite kampani irenze cyane icuruza ibintu bijyanye n'inyama. Akaba ari imwe muri kampani zakunzwe cyangwa se zizwi cyane hano muri Afurika. Ngira ngo uri kumubona hano ari kumwe na se. Hano isi yari yagize isabukuru, ari kumwifuriza isabukuru nziza. Rero bivuze ngo umukobwa wacu rwose abaye umukazana wa Cyril Ramaphosa, cyangwa se uyu musore nawe abaye umukwe wacu hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So ngayo nguko nayo makuru nanje gukubwira, ni amakuru meza ari kugenda avuga kuri uyu mukobwa Kate Bashabe. Ubwo vuba bidatinze bashobora no kutwereka igikwe. Bafite uburiye ukuntu bari buze kubiganiraho, bategura igikwe muri iyi mpeshyi itararangira kabisa, ku buryo tuzabona umukwe uvuye muri Afurika y'Epfo, ndetse akaba ari n'umwana wa perezida. Dore ko abana ba perezida benshi hano muri Afurika benshi bakunda kwishakira abazungu. Rero uyu wacu we yamurutiye umuzungu. Ngayo nguko ngibyo biri kugenda bivugwa kuri iyi mihanda. Iyi ni imwe mu nkuru yasajije abantu, gusa ni ibintu bitangaje, dore ko ari ubwa mbere uyu mukobwa bita Kate Bashabe cyangwa se avuzwe mu rukundo. Ni ibintu byiza bitangaje, kandi biragaragara ko avuzwe mu rukundo n'umuntu wiyubashye urenze bya hatari. Murakoze cyane. Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru y'abasitariyo nakagaruka.